العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braće i sestre, naši dragi musafiri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao imam, a ako ste kao džematliji ovog džemata, doista večeras mi je čast i zadovoljstvo što je sa nama ovdje naš uvaženi hafiz, dr. Džemail Tiganović, ovako ispred svih vas, mojih džematlija i ahvala, koristim priliku da selamim hafiza Džemaila i njegovu porodicu. Želim da se lijepo i ugodno posjećaju ovdje u našoj džamiji. I vas sve kao svoje džematlije selamim, želim da se lijepo, ugodno osjećate. Nadam se da vam je toplo, gledali smo koliko smo mogli zagrijati, da zagrijemo, ali tu je hafiz, on će ako Bog da zagrijati kao dobar predavač. Čuo sam da se je pitao u ovu točku baš da dođemo do njegovog imena, da njega tražimo ovako. Ja sam otprije čuo o hafizu i njegovim lijepim važnim nasihatima, ali prije nekoliko mjeseci, ovako sad nisam to nikome govorio, ali ovako kazat ću ovdje pred hafizom, prije nekoliko mjeseci sam upoznao jednog momka koji kaže za sebe da doskora nije praktikovao vjeru. I kaže, studirajući gore u Travniku, imao jednu ekipu momaka, da tako kažemo, s kojima se je družio. Oni su išli non stop u džamiju, kaže, zvali ga da dođe i on da vidi kako je. I otišao kod hafiza jednom u džamiju na predavanje, pristalo predavanje i kaže, zalijepio za ramaz, zavir otac, hvala dragom Allahu, redovno praktikuje vjeru. Pa mi je to ovako još jedan dodatni bio motiv da dođem nekako doktor da hafiz bude naš gost, predavač. I doista večeras mi je velika čast i veliko zadovoljstvo što imam priliku zajedno sa vama slušati njegove lijepe nasihate. Žao mi je što još nema onih koji su trebali doći, ali eto neko se pobojao zbog puta, zbog snijega i tako, kako će ošto moći utići, neće moći utići. Ali eto, kome je Allah dao da bude nasih, on je tu večeras prisutan, pa da ja ne oduzimam hafizu više vremena, ja bih ga pozvao da nam se obrati. A hafize nećemo to ograničavati ni temom, ni vremenom. Poslije ako bude nekakvi pitanja, znači budemo slobodno, znači priupitajte, nije hudba da se ne smije pitati. Da nam Allah dadne svakog obrata. Bismillahi ve salavatu ala Rasulillah. Evo, da vas Allah uzvišeni nagradi, pa ste došli da zajedno izmiješamo ove energije. Dakle, šejih Žolić bi rekao da nam se glave sastavi, jel? Jer najčešće u ovo vrijeme agakšan odajacije se prevede u televizor, jel? A poče se tamo insan, nema baš tako šta da vidjeti. Evo, drago mi je Efendija, znači radi magistarski rad o halvetijama. Pazite, to su bili ljudi gromade, znači od naših Gazijog Strbega, Džibrani, Paši, znači oni su udarili temelje te kulture u Bosni. Ali ti ljudi su imali takvi duhovni, da tako kažem, teške vježbe. Umrete prije smrti. Ja sam gledao u Istanbulu, pokazivali su nam, znači, bunar, pinca, rode i dole i promete 40 dana. Znači, ima u tebi da umrije svaka druga želja osim Allah. I kakvi su bili, nije čudno što su nam toliko toga ostavili. Evo vidite, Gazijog Strbega ovako i danas. Znači, Ibrahim, Vakuf i danas i tako dalje. Valja te bašće ako Bog da obnoviti. Rahmetli Hadži Alija, sratnika punac od Bugarija, mi je pričao i kod Nakšibendija isto ima takozvana četirinica Erba'in, znači da se insan povuče. Muhammed Ali Islam se je povlačio, vi znate to, i prije objavi u pećinu Hira i tako i dočekao Meleka Džebraila. Za tih 40 dana, znači, to treba vrijeme provesti u ibadetu, znači što manje spavati. Ima u Travniku jedna ulica, nekad se je zvala Čila, to od Šarenika priđete preko onog mosta tamo, preko Laž,
zašve i lijevo, ta ulica se zvala Čila i nekad je tu bila tekija. A Čila vam je od željeza napravljen, kako bi rekao, za sjedeći položaj. Kad insan sjedne, pa ako bi poletio zaspat, glava ako poleti, onda ga to dočeka. Znači, što manje spavati, nema spavanja. A pogotovo jest. Recimo, evo, Rahmetli Hadži Alija mi je pričao, znači, bilo je insana, uđe u taj havlet 40 dana i ponese sa sobom 40 hurmi i bardak vodi. I izlazi 40. dan, samo 3 hurme, kaže, pojeo. Kako je to moguće? Allah uzvišeni hrani. To su takva stanja, takvi halovi. Jer profesor Merdić nam je pričao za jednog hafiza koji je poslije Drugog svjetskog rata bio u zatvor, tada je bilo lako otići u zatvor. I kaže, dobiješ krišku na dan. I gladovanje je bilo, gladovanje. Međutim, oni insani ibadeti ponavljaju Kur'an, kada se boravi. I kaže, kad mi zaspi, kaže, sanjam ja mevlud, učimo mevlude, i sofre, kad se probudim sit. Pa to povezujem s vremenom koji nam dolazi, jer Muhammed a.s. je najavio dolazak Deđala, ili kako vi kažu, Antihrista, koji će upravljati čitavim dunjalukom. Daće mu se to. Između ostalog, on će imati brda hljeba. Ako bude s njim, imat će svašta. Ako bude protiv njega, bit će fukar, neće imati ništa. Gladovat će. Pa sami pitaju, Bože poslaniče, kako ćemo živjeti u to vremenu, ako ga dočekamo? Kaže, zikr, Allaha spominjite. To će vam biti hrana, to će vam biti hrana. I evo, nakon 33 godine, ponovo ja dolazim u ovaj džemat, jer sa mojim, evo, Jusufom, on je moja generacija, Putković, Jusuf, sam ovdje dolazio 85. Pa sam te 85. uz Ramazan bio ovdje u Gračanici, kod mog bajri, koga nažalost nikad poslije nisam zijaritio, ne znam ni da li je živ. Imao je 4-5 djevojaka, nije imao muške glave. I tu sam probio kod njega. To je jedan dio od Gračanice, Gračanica je velika. Tako eto da mi ovaj kraj ostao mašala u lijepom sjećanju. A pošto sam i ja vaš zet, razumiješ, onda računam da ćete me malo pripaziti, jel? Pa eto malo ja ovako risu na uho, da me malo pripazi, pa ko insan zaboravi, jel? Ima ono u suri Yunus tamo, kad je Jusuf a.s. onome svom u zatvoru rekao, eto pripomeni me tamo, kaže, kod kralja, on da izađe iz zatvora, ne bi ga ide hak. Ali kaže, šeitan je učinio i on zaboravio na njega. Sve dok onaj kralj nije usnio onaj san. Pa ti dobri insani kad trebaju, obično to bude u velajima. A dok bude lijepo, zaboravi na njih svi. I evo suđeno je da dođem. A bilo je ovih nekih barikada usput. Međutim, suđeno je da se dođe. Ali to su opet nekakvi išareti o kojima mi moramo razmišljati nakon ovog rata u kojem smo bili. Kako da se popravljamo? Kako da se popravljamo? Evo gledate umet islama, teška stanja, teški hali. Ja kažem, gledajući kroz hadise Muhammeda a.s. ovo je buđenje, ovo je buđenje iz komi. Vi znate, insan kad padne u komu, onda ga šamaraju, udaraju da se probudi. Jer daleko smo mi otišli od islama, daleko. Još u medresi dok sam bio, pa pričali su mi, kaže u Kairu, u centru Kaira, prodaju novine, propagiraju socijalizam, to bio to arapskog svijeta očekivali, razumiješ. Međutim, i oni su ušli iz te izme, socijalizme, kapitalizme, čudesa, pored svjetla nebesa spušteno. I to na arapskom jeziku. A to daj nešto drugo.
daj nešto drugo. I naravno to pušta. Valja se ponovo vratiti na izvor, priznat svoje greške ili kako mi kažemo čin to obu. Iskreno, iako Bog da, to je ta promjena u kojoj Allah uzvišeni govori, da on neće izmijeniti staciju jednog naroda, da narod sebe ne izmijeni. I to odmah ide. Vidite kroz Kur'an, Yunus, alejhi selam, dok je narod došao tobe, kad je zapuhalo, ljudi su vidjeli belaj, propast. Kako je Ibn Kesir navodi tamo, kaže, istjerali u polja stoku, pa odvojili mladučad od krava, pa je to blekalo, mukalo, razumiješ? I nije tim je bio iskren. I Allah uzvišeni se smilo. I kaže, ostavili smo ih još vremena, da ćemo vidjeti. Za svakog od nas prvi korak je toba. Jer znanja imamo, alhamdulillah. I sad koliko je ono protkano tim islamom, Allah uzvišeni kad definiše te vrhunske intelektualce u islamu, ulul albab, kako se u Kur'anu kaže, onda kaže, to su oni koji Allaha zikr čini i stojeći, i sjedeći, i ležeći. I razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. I onda i čini dobro, Gospodar naš, ti ovo nisi uzavru stvorio, ma halakta haza batila, uzvišen si ti, sačuvana džehennemske vatre. I pazite, taj ulul albab, znači prvo čini zikr, Allaha spomenu. Pa onda razmišljaju. Zašto je ovo toliko važno? Zato što taj njihov ibadet kontroliše, usmjerava njihovu misao, oplemenjuje. Jer kad njega nema, onda čovjek, Iblis sa svojim vesvesama doleti. Mlada insan. Nema šta da nas ljudi ne razmišljaju. I kakve teorije. Ali evo, samo primjera. Šta ljudima može naopasti? Začudiš se, da je to moguće. Prije nekoliko godina, kad se pojavila one lude krave, to je projekat Sava. On je konto, čuj, vidiš, tolike kosti bacit, to je šteta. I on je, znači, od tih krava, od te kosti, lovio, pravio od njih hranu i dao drugim kravama. Samo da bi na tome zaradio, da bi unovčio to. I onda se pojavilo to ludilo. Tako što nazvali lude krave. Naravno, to se odmah prenosi na insana koji jede to zarazit će se. Kome takvu nešto bi moglo naupasti? Zato u islamu, pazite, nema intelektualca, muslimana, zaista muslimana, da je mogu ponuditi neku ideju da ide na štetu ljudi. Nikad. Jer je uvijek bio ovaj korektiv. Ibadet, zikrullah, Allah uzvišen. Zato u islamu se nikad nije odvajalo ono znanje i odgoj. Kao što je to u Evropi, evo i mi smo dobili to nasljeđe od francuske buržoaske revolucije, odvojila se je vjera od države. I moraš ti vjerovati, radi šta hoćeš, ali nemoj ovamo dirat nama dunjaluk. I to je tako i danas. I onda generacije su prošle bez vjeri. U Evropi nema vjere. Nema, gledio sam te crkve, sve je to prazno. I imate vrhunske intelektualce, a u isto vrijeme i vrhunske opaletnjake. Zato još između dva svjetska rata ja sam u literaturi nalazio naša ulema kada je u tim stvarima raspravljala. Ovako su to podijelili. Znači, najbolji insan, je onaj koji je i učen i odgojen. Ima jedno i drugo. I daje najbolje odgojen. Onaj ko nije ni učen, ni odgojen, on je, kako bi rekao
relativna šteta. Jer iako bi nešto pokušao da uradi baš ozbiljno neku štetu, on to i ne zna. Nego znanje. Odgojen, a nije učen, to je ovako insan dobar, bezazran. A koji je najgori? Najgori je onaj koji je učen, a pokvaran. Zašto? Zato što on zna rupe u zakonu. Jer danas se ne krade, uletiti u banku i to je vrlo opasno, možeš jednom, onda te uhvati i poslije. Danas se to radi papirologiju, kulturno, jel? U tom je problem. Što danas, znači, neke generacije su došle koje nemaju rodeva, a imaju znanje. I za nas je ta katastrofa. Volim je to kad vidim, jer to su ljudi koji su sama bili u rovovima, stradavali, ili im je neka učinjena, ima tu svašta, zakukuljeno, zamumuljeno, ali taman da je jedan sam, da mu je učinjena nepravda, to je šteta za sve nas. Piše jedan valija, Omer ibn Abdulazizu, unuk Hazreti Omera, kaže, trebamo popraviti tamo jednu tvrđavu, malo je oronula jer možemo biti napadnuti, jel? I što ovaj njemu odgovara? Kaže, utvrditi tamo pravičnost, prema narodu budi pravedan, budi pošten, da boj se. Nećete ni treba tvrđava. Dakle, to je to. Mi živimo u vaktu kad postoji nepovjerenje. Postoji nepovjerenje živimo. I te stvari moramo istirati na čistac. Dok ne budemo vjerovali jedni drugima, neće nam krenuti, neće nam krenuti. Zato, evo kažem, polazimo od te dobe, za koju Allah uzvišeni kaže, ko se iskreno pokaje, on će mu sva loša djela pretvoriti u dobra. To je ovako malo za ljudsku pamet, dobro čudno. A to je tako, to je hak, to je istina. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Znači, ne samo djela, nego i hakovi. Ako si nekome nešto nažal učinio, zakinuo, gledaj da to riješiš na dunjalu. Jer svi će tražiti svoj hak na ahiretu. Sigurno. Sigurno. Zašto su naše stare vođe govorile, pogotovo nemoj s glavnim da se navediš. Jer on ti reže, ali on sigurno. Neće. I Allah uzvišeni kaže, na danu suđenja, ljudi će biti neprijatelji jedne druge. Al-ahillahu jevma idin ba'duhum li ba'din adubun illa al-muttaqin. Osim muttaqina. Ko su muttaqini? Oni koji su prema Allahu uzvišenom moralu, koji se voli radi Allaha već na dunjalu. I kakvi su takvi bili, on će biti na ahiretu, ništa se neće da nije promijeniti. Ništa. I neće on svog brata, nije ga ostavio na dunjalu, na cjedilu, tamo posla da ga na ahiretu ostaje. I šejh Ismail Hakija, kad komentariši ovaj ajet, spominje predaje, kaže, jer imate i tamo sura A'raf, Beden. Dakle, bit će takvi ljudi, nemaju dovoljno dobrih dijela da mogli ući u džennet, a nisu ni toliko zaglavili da završi u vatri. Pa će tražiti, bil neko dao. Ama niko ne dao, svima treba, svako se boji za sebe. I tražit će, molit će gospodara, pa i gospodar šarije, potražite, možda ćete naći takvi robove. Pa nekoliko puta dok ja nađe jednog takvog, koji će biti spreman za sebe. Pa će je Allah uzvišeni uvesti u džennet ne odbijajući ništa od ovog što je dao. I njega da nagradi. Dakle, do ovog stepena, a ja nam baš blago biti iskrenica. Blago. Ne baš ono prividno, jel? Kaže žena mužu, eto moj dostu, prouči mi što god, kaže, glava me boli. A on mudrac odmah počeo učiti suru Nisa. I sad tamo već onaj treći ajet kaže, pa 2, 3 ili 4.
I kad je ona to čula, eto, kaže, prođe me glava, ne trebaš mi više učiti. Dakle, da budemo plavo iskreni jedni prema drugim. Čitam rahmetli šejh Hafiz Hadžimulić pa u ovom jednom satu priča. Vidjeli u dvorištu Begove džamije kraj rata jednog insana, kapica bijela, poznat on bolan volio uvijek. I u ratu je. A šta je sad ovdje čovjek onaj gdje u džamiji? Kaže, za njega ti je druga priča. Šta se je dogodilo? Tu na vaš arši, idući, noći je prije lepina, ali opet taj rad. Kad pred njega žena, kaže, s dvoje djeci, pobjegli ispred četnika, ubili joj muža i ona njemu živ bio, daj mi tu jednu lepinu, djeca mi nisu jela 2 dana. A on onako, kako, ma ježi ženo, pusti me. I kaže, mala je zaplakala, jedno 10 godina, kaže, imala je. I valjda kad je on vidio te sve, nije mogla izdržati. Bravo ti, kaže, i ovaj bio je lepine. I on svojim putem došao tamo u kuću i levu odmah. I neka zaplakala, jer on je to poslije pričao. On se je našao, mizan, vaga je postavljena, valja da se vagaju djela. Allahove vage su predsjedne. I kaže, on gleda, nema ništa čovječe, nema to biti. I nad samim džehennemom on se već nadvio da poleti, kad kaže na onu stranu, on je 2 suze. I kako padoši, odmah počne vaga da preteže u njegovu konec. I čuje on ne govori, kaže, mi smo jedinske suze. On je došao u sebi, ali kao ja nisam mogu makiti. To je takav prizor bio. Ma on bi sad u džamiju, ali ne može. Jezan kad je zaučio za sabah, eto, Allah je dao nekako, on je uspio ustati i trku džamiju. Kad je on ušao na vrata, svi se okreće, odakle ovaj sad, razumiješ, šta on to radi? Allah je milost. Allah je milost. I ta njegova toba je bila iskrena, nema nisam, onaj drži se namaza, čuva ga,